In the Bankulu. Silapha eThabane. Hey Manazaretha uthi uNkulunkulu ngamsaba ibongosi. Ngibonge futhi inkosi yamakhosi uvale nginalo. Owangipha lona. Ngaso sonke isikhathi inkosi. Noma ngaba ngikho la. Kodwa inkosi ngihlale ngiphambi kobuso bakho. Ngihlale ngikubesaba Jehova umthuzezini. Ngoba ngabona uNkulunkulu bakho. Ake ngihlabelele kancane amavesi amabili nje. Nkosi yethu simakade lo mfana ogoqela umfana osentabeni zasembe eBhumbu. Intabe ngiyakhela inhlazuka. Ningiranyo. Ayibonge inkosi. Amen. Into kaphombela ke lebantwana wayithola yona isencane. Baba owakamkhize lo mntwana. Bathi macakaceka ayibonge inkosi. Amen. Smart boy, khanya politi. Yini no? Bantwana bayindwele. Ngizokhuluma eziyashela. Lelinye ilanga amaNazaretha. 1973. Ngangilele emzini kababa ngimncane. Kodwa sengithe ukuphaphama kancane. Yafika lensizwa kimi. Ngiyakwazi ukuhlukanisa ubaba nokhulu bami. Ayibonge inkosi. Amen. Befike lensizwa isikhathi kwakuthiwa ebusuku. Ithi lensizwa kimi sabona umntana. Ngithi yebo mkhulu. Athi uyangibona mina. Ngithi ngiyakubona. Athi ngubani mina ngingakwazi. Angibambe kuphozo lo ngaphambili kwa right. Athi wena mfana ngifuna ukukukhulisa. Ukhule uzosebenza umsebenzi wami. Ayibonge inkosi. Amen. Ngabuza ukuthi ngubani wena. Uthi mina ngusheya. Manazaretha. Ngamazi ushebe mina. Ngamazi baba ngabuza ngoba Bible. Kunomkhulu la. Uthi ngushebe. Uthi baba kimi. Hey mntanami. Lokuthi ushebe uNkulunkulu wabantu. Amen. Ubaba uzala mina uthi ngingahlangana. Ezalwa uPhisheni. uPhisheni ezalwa uMatsala. Uthi mntanami awuyibheke lento yakuthi yaphi. Ngoba ushembe munye emhlabeni. Ushembe ulapha ya endaweni zaseNanda. Amen. Hey Manazaretha. Yahamba inyanga 1980.
Ngasengivakashela intambo zakithi eSimondi. Ngawela uluvu. Kahamba ngaEsimondi kweminye imizi yakithi. Ayibonke inkosi. Mangifika lapha phezulu kwakuyisehlobo. Njoba wasukuyisehlobo nje. Mangifika lapha ngixoxe nomkhulu nobaba bakithi ngoba lapha endaweni engikuyona isemakhosini asemba ibonke inkosi. Sebeyakhuluma ngichayi bengivakashile base bethi hayi sheshe uhambe umntwana wasemba ngoba lapha uzogcwala ulovu ngoba isehlobo liyagcwala ulovu ngabe sengiphuthuma ngani mangiqhamuka phezulu entabeni zaseSimondi kwasho ungaphesheya watho ungaphesheya ngehla ngashona phansi ngamehlathini ngithe ngiyafika ulovu lodindwa hawu kizokwenze njani angabi Nazareth amaNazaretha ayibonge inkosi Amen. sikhuluma umsebenzi kaShembe ngathi lapho kuwelwa khona kukhamba umfulu udwengu ngasendla base kubulovu ngana ka left ahlangana khona lamanzi kuphuma izulu base qhamuka ingane entombazana ifaka inantsuka yayihela yayithi yafika angibo kasinawo lengane ngane yangaka ikhambule emanzini amanzi engaka yasingibheka yasifola ingibuka yasivele ingena phakathi emanzini yasinqamula amaNazaretha hawu lapho komse ngiluzile kakhetshema kafeka amathi nekhona ngase ngikhumula ngathatha icalo zami ngayibopha emqaleni ngakhumula ibhuku lami ngabopha emqaleni ngase ngiwabuka amanzi kafika amanzi ayadlala enzinje katha Nkosi yami lengane itheme isithela ngalesi sizwe ngane buya phela ungidirect awuyakhona emuva ngathi hayi ngeke ngidala ngawe lengane ngane ngako ngavele ngangena ngathi 1 2 3 4 athi amanzi phinde kwathi ngikwabe ngajomba ngabheka phezulu ngathi ngijoba phezulu aphinda ngiphinisela phansi ngathi ngiyajomba lashayiti ngathi ngiyaphinda lashayiti ngathi okay phinde mama kahamba indawo ngabe usuka la mhlawumbe eketangweni phezulu eyahamba into kaBhoma phela ibonge inkosi hey bantwana benkosi unyazi lezulu uNkulunkulu ngiyadabuka kodwa ngoba khona bangasanaki khona abantu hey maNazaretha ngithi uNkulunkulu akakhombule abantwana ahamba nabo bake bahlatshwa meva ngibuka ngathi awushembe ingazi abantu kwabe sadlule emshumeli amshaya meva kwabe sadlule enkosazana yashawa meva sikhiphe ivizini lahle lapha ayahamba ngathi sengihamba sengikude kakhulu ngabona ilambu elikhanya ngezansi leza lelambu liphambana amanzi ayale lona lezala lithe kufika kumina la ngijeka la ngaphansi wangena ngaphansi vele reda ngisekho yasengiphakamisa phakathi nesenta ngezansi khona impopho yasingijeka kaphakama ngathola ukuphefumula eside isikhathi ngithola ukuphefumula ngakuthola ukuphefumula ngathi ngiyabheka umhlaba wonke uyelo umzimba ufuna lutho kodwa ngibambelele ngiyezwa uyaphefumula into engibambele kuyena hayi maNazaretha ekugcineni maNazaretha mangithi ngiyabheka ifaka isiqoko lento esezulwini mangithi ngiyabheka ifaka umjivo omhlophe ngithi mina mayi babo wabafaka umjivo omhlophe emanzini kanti ubani maNazaretha ajijela intambo ngala ngaphesheya zadlula phakathi endaweni esethi bayiphonsa intambo zadlula bazidonse kodwa
awekho amaNazaretha ngilime sengibambele ngithi cha mawuqonda ungiphisa ngiphilise khona ngila hey maNazaretha ngwele wazwa uNkulunkulu shela ngiyadabuka kodwa Nkosi yamakhosi ngoba lezi zinto engizikhuluma khona izongena ngala siphume ngalo nako ungidabukisayo ngoba sikhona isihlabele sithi awuzwanga ngani awukizwanga ngani uthi kimi dedela mina ubamba intaba we babo kathawu ngizodedela kanjani ngathi hayi ngavele ngacimela wathi dedela mina ubamba intaba kanti ngiyabheka nabantu bangapheshe bathi bamba intaba izohluthuka leyo nto mikuyona olele kuyona ngoba sazi ukuthi into leyo kwamuntu hey maNazaretha ngathi ngibona ngasho kathathu bathe kwesine zonke into zale ekhaya zihamba kanye nobhasoba maNazaretha okwesihlanu sesekwenzeka into zakhona wathi dedela indawo dedela mina bamba indawo ngathi angeke ngidedele awazika ngiqinisile ngathi ngeza esithi amanzi ngathi hawu kwangiphinda lo ngaye kaMaNazaretha amanzi sengene emakhaleni ngabona hawu la ngadedela ngabamba kancane nje ngicimezile ngayibamba intambo kodwa into enginothisayo ngathi kahle ngibamba intambo engekho amandla epower yokubamba intambo wajika uthemese nje ngasemfuleni wasengidedela bangidosa bangiphelela ngaphandle amen waqhamuka indoda amadoda agcwele la otho lo mfana wafuna inhloko njenganawo ngathi nginenhloko waqhamuka indoda kangubo yahla phezulu itshalo popo le ndoda yathi imakanja tshela lo mfana mina lapho bathi uyambona ke lo baba wehla lapha uzothi umthandazo wakashela ngoba zonke into bathe zakashela yasibuya lento kumina ukuthi awu konje wathini ushebe kimi ngajala phansi ngakhala ahambe yathi fika le ndoda yathi wena mfana ngathi ngwakamkhize yathi mfana kamkhize woze utshele baba wakho umtshele ukuthi ukhishwa ushebe emanzini athi amadoda hey wemkhulu lo uphumele emanzini simphonzela intambo ushamba simbonanga wathi lalela la wemadoda nomntwana lo ukhishwa ukubombela lapha ngasentla kwabhabhathisa ubaba wesibili ilanga lamalanga hey kathula ngathi tu wathi mfana uzofika ekhaya wawahlehlisa wonke amadoda lo baba hey ngoba mina bakashe hey wethi sizakashebe nenkani hey kaphombisa amabhuluku akalo bathi ingozi akho simakwebini liyabhuba uthi ke hlehlani madoda hlehlani bathi abantu abaye bayidlela otayina bathi asimdedeleni lo baba usethi mfana waguga la wathi kubhlungu ngathi yonke indawo wathi guga ngaguga wasengithinta yonke indawo wathi uzohamba uzofika ekhaya ngathi muke konke bhuluwe ngangifaka iqathule enzima ngabo fresh ayibo Nkosi babuka konke ngangisithanda ngoba ngingaphuza utshwala ngangenzi lutho ngobhemza ugwayi isithanda good boy ayibonge Nkosi amen usethi ngizosangana amabhuluku mfana mafake kamko umuntu wathi lethele namfati ibhuluku seduze kini unginike ibhuluku ngahamba uzofika ngithi angiboni uzofika wathi hey ngeke mina ngashada wena uzofika ekhaya amen ngasithele ngehlathi sithele nomntwana ngiyalongoza ngala khona umuntu akekho lo mntwana weqonda ukungikhombisa ubukhulu bikaSheba unyazi lezo amen bantwana beNkosi ningadideki
ngizwe ukuthi omunye umuntu kwakunje hey kusewuyena Amen. ufakazi mana angikwazi ukumbheka Nkosi yamakhosi ngiyakusaba mina wena mange kubheka kwepomenyisi ngelinye la kaManazaretha uzojoma ngisheshisa ngoba isikhathi sikaNkulunkulu siyalapha entabeni zakagingqitshe sitheza inkuni nginedina usikadlema Okay. Anyasabu kusisho sitheza inkuni umfana wangubane nomlilo kaShanda sehlisa inkuni phambi komunye umama abanenkomo uthi lo mama hawu ekabale moto mhlawumbe ukhona lo nkosana la ekabale moto ngithi mina hayi yami uthi hey ngibona lezi thiko ifakela esibhala ushembe eziweni ngabe uyena lo shembe olanda abantu mabelahlekile ngithi mina he athawezi awuzila abesethi nginengane yami for 6 years yalahleka yahamba eGoli yahamba 1 ayifoni ngibonise yasho sengifuna ukuthola amathamba ayo isikhathi wawo lesithathu Shembe ngizoyithini le ndaba ibisiyadla lenkosana kangubane iNazaretha nomnyaka lo iNazaretha isithi lenkosana hayi bawungiza uyasaba ngithi mina ongisola athola lo mama wala akhombe yatlapha naku kwakhela eplazini sithi mama sikafinga siqoqela abantu sifike kuwe sizokwenza umthandazo kaNayini athi hayi ubala lo so lo mazobuya ingane yami kodwa manje uzobuya ngeke ngiyenze lo we Tathi ke mama ngesonto sofika ngo9 ekseni sowenza inkonzo kaNayini ayibonge inkosi Amen. hey Manazare konke khona la umuntu nomuntu angazi mawungenayo wena ibe ibaleke kodwa pasiphopa ngoba lo mntwana uzokumnika uJehova namhlanje inkosi yamakhosi ukhiphe umacekeceke wakho omncane wathi Jehova akazoma angazi noma ungithumeleza indaba yini sathi masifika sengizovuka nathi lapha sesifuna iyembe lalo mfana seliyabekwa akadlala ucansi salibeka la ngasensikeni sengithi bafana ngihamba nabafana abawu4 mina ka5 amakhosana amancane manje akhona nganganawo la sengithi bafana livuleni iyembe livule lithi kube livale balivula amakhosana sathi Shembe umnikazi waleli yembe uyafuneka ayibonge inkosi Amen. Sathi njengamanje siyawola lesithathu ayisonto sicela inkosi yamakhosi ukuthi singapheli izinsuku ezine angabuyile angibuka amakhosana angibheka angibuka asihlehle yasibheka phansi yahle Manazaretha sathaza qeda sathi mama libeke iyembe lengise lapha emsamo la saphuma lapho uthawu mani phela nginenze sathi mama khuleka asidle masokwenza umthandazo saphuma ngikusoba sikefaka emotini sangena sema sesingaphandle wathi nangu umama ebiza uthi we baba umkhize ithi ibaba khona mude abasekho kodwa emhlabeni nkosini baza noshona nje babengasonto futhi laba besonto emaromini uthi we umkhize uzobuya nilo mfana ngithi mama kusuka namhlanje shayele kubheka emcente ushabuza umlando mntanakho Amen. hayi bantwana benkosi angazi athi amakhosana kimi waze wanesibindi mengasabuyi ngasohamba sotheza kwenye indawo ayibonge inkosi ngathi mengibambile ngoThailand mama sazobuya awukwata uNkulunkulu kamsheme wazwa uNkulunkulu Amen. la ngiyothenga khona ngithenga kaSpy Midlo la shawu lesithathu we mame bathi abafana sishintshe asotheza kwenye indawo kanti shaye phansi kwaqhonqothu uyaloza uthuli sithela sithi ngiyangena nje truckini nonke umama nenduku wathi umama wemkhize
ngathi kaze kavele phakathi kwabantu abaningi kangaka wathi wemkhizozana kwathi shembe bahleka abafana bavele basithela ngale truck ngathi shembe ngizokwenza njani manje umntwana kaboyile awushembe kodwa Nkosi ngithemba lakho wathi usikhuluma wedwa woza wafika waguqa kulo mama waklalela-ke Mntamkhize umntwana ufikile uthi umntwana ufike ngabo 5 ntambama leshomile uthi njengamanje asabenze kuyena no ayontshetha ubuso yini hayi aphuma kozana ngale abasekhitha ngathi abafana ngezani manje bathi awuzibuyile ayibongo sangale truck ngizamfaka umama basebengena ngemuva bafana noma sabakuthatha sayisikhaze musakho sayifika nangu umfana uhleli ngala komnyango uhleli phansi ubheke phansi athi nango khuluma naye angisafuna hambe hawu sawubona tamkhulu wakaphosa isiboko abesethi hayi inene laba elithumushe ukuthi angilande zathi thina cha baba uma wakho kade bekufuna nobaba wakho lapha ekhaya wakulalelani-ke ngimtshele ngithenga iphansi emgodini emayini uthi yafika lensizwa uthi hlafuna imhlathi iyahlafuna yathi mntanami njengamanje ngicela siphume ungilandele siyahamba siyekhaya badinge ekhaya uthi ngathi kuyabheka wathi asambe uthi basukuma uthi wathi basukuma wathi ingoba wathi kithi asambe manje uthi wafika ekhesheni wafika kuphesa wafika amasiko uthalele wavele wabuka waphesa ikheshi phezulu wapheseli angazi uthi nje into ongayazi kuyaphansi wathi mefika ngaphezulu esekhaya ngaphe amasiko uthi maningi ke ngaphezulu uthi mayifika lensizwa sezulwini yababheka yabavela esiqeni yasinini ikhanda emva kwaloko kwavela kwaqhamuka iveni amaphoyisa wathi nawo ngaboshwa hawu le ndoda iyangophisa uthi wavela uqonda kuyona iveni wathi bantu abaminyaphi wathi laba siya eThekwini kude kabi mkhulu wathi ngifuna wona imoto eThekwini ngicela ungithathelana ingane yami uthi wathi mbaba ngengalo wathi ngicela ungilashela la liphela khona sokwenza khona yakhamba phezulu kosidari yashona phansi yafika eMaritzburg ayibonge Nkosi wathi mkhulu isethawini la wathi mfana wayibona imoto ngakini wathi baba sengiyabona eMaritzburg wathi lalela-ke asamthi ufuna hoza wamshonte renke wafika kwakhe wathi kuyaphuthuma mntanami kaphuthuma kujahele usuku onqonyiwe khuluma ngoshaya amen ngiyadabuka wena usalibe lokudlala ekhaya Nkosi yamakhosi ngiyabonga ngicela ungiphe isibindi njalo ngikusabe Jehova Nkosi kodwa ngikuthanda kakhulu ithi lensizwa yathi mangifika eMidlova yasimise enye imoto yangama kwamisha itruck lethuthumaba wabuza abantu abamisiyaphi bathi siyakusenhlazuka wathi vele woza mntanami khale emotini yathi meqhamuka ngakubo khona izihlahla zama-orange ezayitshalwe eplazini wathi meqhamuka lapho wasethi mntanami phuthume ekhaya ngizokugada wahamba wayongena kubo ekhaya ayibonge Inkosi amen waphuma umgwengo wakikiza ubaba wakho lithi utheni wena uthenga ngaphe ngiphili kubo kodwa egoshe nginenga ngizokwenza kanjani nginempahla zami zonke ngathi akuthe kona ukuhamba okwenu nina bakaphoswa ayibonge Inkosi amen kodwa umntana zakho sathandaza nabakhosana sathi shembe siyabonga kodwa selesibindi esingaka sithi uyeza sasithathile hayi uNkulunkulu ngiyazilezo amen ingaka ngivele ngikhala ngaso sonke isikhathi ngicela incwadi
Psalm 21 efesini ngicela isibili John 3 verse 11 angisaphathi ngiphepha lencwadi ngoba incwadi ngazi ngokusheba ayibona Nkosi la ikhanda lami zingena iphume inqwabi into ongayazi awungephe incwadi zombili iqala uqale neqale ngibizile 21 efesini omunye ngilungisele ka John 3 verse 11 ngizogcina ngayo le enye awungiphele ngabona izulu elisha Nkosi yamakhosi ngabona izulu elisha nomhlaba omusha omusha ngiphuma emanzini umhlaba uyelo ngokuba izulu lokuqala ngoba lezulu engihamba wena ngelasikhathi nomhlaba wokuqala nomhlaba engangikhuphuka ngawo ngesimoni wabe udlulile wabe usudlulile akusekho nolwazi kwangasekho ngishulwaze kwakubhidla ngolovu ngabona umuzi oyingcwele ngabona umuzi ngibona unyazi lezulu iJerusalema iJerusalem elisha woza naye wehla ezulwini ulungisiwe habe njengomakoti ehlobele indoda yakhe inkosi ibusise kunjani makunje le tata la ayibonke inkosi ingakhohlwa sengadla ezangakithi ayibonke inkosi mthethwa umuntu othanda izindaba zakhe kunjani makunje eNazaretha sike safika la noma dlanduna kumhlangano kungekho lutho la ayibonke inkosi kodwa uNkulunkulu engcwele ukhumbule likomende lasembumbu ulikhumbule eshebe likomende laseningizimu masukhumbula enginale embumbu ngoba Nkosi yamakhosi labantu abakho bezumsebenzi omkhulu kabi bahlanganisa izizwe ekade sikeke ihlaka wasihlanganisa wena nyazi lezo Amen. kade ngizinto enkosini lapha izonke izizwe akaze zenze njalo yasonde seyisondeleke uNkulunkulu baba nyazi lezulu kade sisebuhleni kuvala uhlanga siphume entabeni kodwa Nkosi ngiyacela ungephini inyawo ngoba inyawo zami hey zaphetha Nkosi ngazi kwenzekani kuzona ngafike ngayibika ekesi ngasinda kodwa akuvuma nje ungathi ziyakuba nenight la ngaphansi engabaziqhamuka Nkosi yamakhosi la kulo mNazaretha senzoshaya yodwa nginikeleka John 3 verse 11 lapha Nkosi ngithengilele for 3 months ekhangilele kulonyaka odlulile umlenze ungaka umthwalo ngingakwazi sengenze yonke into ngiyezela la yini bathandaza amakholwa afika athandaza athi awuvangelo wenkosi uzawusinda ngayithulela nje ayibonge inkosi kwathi ekugcineni eNazaretha ngase ngibuza ukuthi mina ngithi ngifake incingo ngoba umfundisi umngani ngifake intombi ngoba la ingeni ngifaka oshozi sikhala zonke indawo ngifaka kobaba uvubu asikeni hayibo kodwa hey ngathi awuzemuka ngiyahamba manje ingala isaphakama Nkosi yamakhosi lutho kade awushembe kase ngithi kodwa wathi ngokwenza umsebenzi yiwona umsebenzi wakho lenzayo Amen. ihlale kanje eNazaretha kwakolesithathu ngathi ngiyabheka esangweni ngabona imoto unyazezi 2 isikhathi kokopast 1 yafika amalemo ngathi hayibo vuka nonke nanku uNkulunkulu usayifeka bathi abantu ngiyagula kanti mina ngilali vele ebusuku ngibulawa yinhlungu kanti vukani awugijimana esangweni nangu ujawuvuseni bathi we babo uyagula lo kanti ngiyaphuma endani ngawa kanti awushembe kanti gijimani uyovula esangweni hayi eNazaretha ngathi ngiyabheka ngahlangana indlovu yomusa isimi kanje njengale light Amen. inkosazana ikhethi isihlalo isibambe kanje kanti awushembe uzongenaphi uNkulunkulu wathi vula leya lengasena vula yona ngathi ngihamba ngawa basuma hangivule leyana
ngayivula yasima phambi komnyango yasibhenga la yabhenga la yasingena inkosazana yasithi sibhenga la ihlala lahlala ngakhona omama nogogo baba. Hawu cha uNkulunkulu akasibathi ngihlala ngala wathi wena hlala ngale ngahlala wathi office ngathi ushembe sekunakele baba manje inkosi yamakhosi mangifike ekliniki bathi uyonqunya umlenze bathi ushebeke ngathi lalelani labantu abami mina ngoNyazi loZulu bathi uhlala usikolode uthi uNkulunkulu uNkulunkulu wakho masokuthi ngathi yashitshika izingane umuntu ngezinqaza cha ayosithela athi mina imazi ushembe muzwa ngendaba kawa ushembe into kudlala kodwa iqinisile mayithi ngihlala ngithi ushembe uNkulunkulu ngathi namhlanje eshemba senengilahla abantu bangikhipha ngathi ngiyangena bangishayisa ngawo lo muntu ezicaphe ngathi hawe shembe phela umama bakwazi ukushayela baphusha nje mangifika ukuthi dokotela uyosika umlenze wena ngaphinde emuva ekhaya ngalo suka afika ngale kuJehova umhlasebuhleni mama Nazaretha uNyazi leZulu weManazaretha nina ninenkani uNyazi leZulu uNkulunkulu Amen. mina akakho uNkulunkulu engambona wonke nje ezulu angaze ngibone uNkulunkulu mina ngazi uNkulunkulu ohleli nathi uNyazi leZulu Amen. uthi uNkulunkulu kuyimilalela la wena uzovuka la mntana mongisiza uhambe konke amathempeni ayibonga inkosi Amen. ngathi kwatha shembe nginje yayisuka umuntu asezulwini ethatha isigqoko sayo hey ushembe uyahlonipha mase sihlonipha njengoNkulunkulu sikaba abantu ebantwini Amen. yasiphuma into njomusi isibekela isigqoko esifubeni ithema isilapha lathi mntanami sohlangana nawe ebuhleni awushembe hayi ezulwini ebuhleni ngathi uyingcwele hey uNyazi leZulu Amen. ngakusasa labuzo uNyawo kuthiwa mlanda incwadi ngathi angiyifuni nangoba shembe Amen. ngifile ukuthandaza ngedwa Nkosi kusho ukuthi vela ngithandazi wamina ngathi umntana lo muntu ngithuma ama message angangeni kusho ukuthi kuyahluleka mina ukuzishembe ngathi inkosi yamakhosi ngeke mina nqunye umlenze ukhona wena hey athi ekhaya hayibo akhuluma kanjalo ngathi mina sengishilo mina ngiyayela uNkulunkulu ngempela indaba udlala mina ngiyabuka nje yangena ntomsakha yangena ebusuku yasahlangana ebuhleni one olesine labuza ngolesihlanu laqala labuza lehla wathi ke sabatha ngakwazi ukuphuma ngenduku Amen. kwafika indoda enye enophondo olibhiji oluthe wathi ngizwile ukuthi uyagula bakushaya ngelumbo yaqalela ukuncindisa mina ngizokuncindisa mina ngitshophe uzobona into ezokwenzeka ngathi inkosazana yamkhona encane nje baba noma ingane zethu zayile emakhaya kodwa shebo usikhumbulo emshado zitho isithi mkhulu uthini baba landile khosana yami lapho uvezelina wami ayibonge inkosi Amen. uyawulanda ingane ngathi awubona uvezelini lo akuwona uvezelini lo isigabo sasezulwini Amen. wathi lalela akwazi uvezelini usindisa umuntu ngathi mina ngazi uphondo lusindisa umuntu uphondo lufakwe inyamazana wathi awusenenkani ngathi ayinayo inkani ushembe ukuthi ungithatha ngeke ngithathe umuntu ngathi nangincinda ngikhothela into nje afika umvangeli unene ukhona azongibheka ngiphathele inyama ayibonge inkosi Amen. baba ngiyazi inyama usayazi kade madlala phansi ayibonge inkosi hey mshamba kubusise emvangeli phela mina kwasebukhosini ayibonge inkosi
selinyama lapha ngithi usethi-ke uNkulunkulu omuhle sezwini ngasinda ngagijima manje ngathi mangafika ebuhleni ngathi ngiyahlala phansi nayo into esozitukelisa ngathi ngiyahlala ngakhala kwaqhamuka umfumbathi wathi uvathi hawu ushoshela uyapho wena ngithi ngifuna ukubona uba wasekuvalile ngawubamba umlenze ngathi shebe lo mlenze uphile vele ayibonge inkosi ngathi baba manje mangithi ngiyasona ngiyakhala ngathi ngizobiya ngithini babe ikhala kanje ngoba ngibuka uNkulunkulu ngiyamdabukela umntwana woNkulunkulu ababili noma abathathu uyedela wena mina uNkulunkulu oyedwa ngofa khona ngihlale khona Amen. Nkosi yamakhosi eyokugcina Jeremiah 6:16 sezokhala phansi Mfumbathi ngithe ongithinta mfowethu ngithembe kakhulu Jeremiah 6:16 sezokhala phansi uyabona lapha le ndawo anikezwe inkosi yesizwe ethiwa isengelanyoni entabeni ekuthiwa isesiganisweni ngathole ifoni khona ngiphansi ethanda ukukhanya ethempeleni kufona ngekhathi sengizongena inkonzo kufona umuntu ulapha entabeni lapha indawo kaShebe uthi wemkhiza ulaphi ngithi mina ngisesontweni wena phela usonti uthi phuthuma khona yenzeka lesikhanisweni yini nansi indoda ifake ijazi elimhlophe iphethe isigqoko iphethe isamlela nithi ushebula amen nithi ushebula manje angithi amen sheba kekho la welukudizwa Manazareta hey kathayimo ngithi wathi bathi awume sesiqedile inkonzo ashama ifushane nganyuka ngagijima ngemoto ngingasazi kanjani ngathi yafika inhlelo dubehlela belapha phesheya khona indawo uNkulunkulu akhe isivumelwano sayo wathi nabezitha ngifuna le ndawo ngaphesheya inkosi yabe simnika uNkulunkulu ayibonge inkosi Kisaje ngisazoje uNkulunkulu manje ejawufa ngiyithi bathi ngizakwena ngivene ngikhala ngingabe ngisazi ukuthi kodwa inkosi ngiphi isibili ngoba akekho umuntu owenza intando yakhe ngaphandle kwaShebe Amen. ithi inkosi ke sizwa hayi khuse kureti manje usungambiza akuShebe wakho ungitshela nini ayibonge inkosi Amen. unisonke isikhathi befuna ukungikhipha bathi uba phela kwashabacima bayazi amakhosi indaba zebukhosini bamba kuye kwathi inkosi ayawume kanti abezitha noma liyaphuma liyashona leya ndawo kaShebe unyangezwe Amen. Anazaretha bathi mangifika lento yathi bele sahamba yathi ngiyasaba hamba sifika sabona nayo inkundla kade ibinto esezulwini uqatwa naphi usethi hamba ungicelele ukuthi phela ngiyesaba ngisawazi ulale ebusuku thina nokhenzo ocela intethelelo ngathi manje ngiyocela intethelelo ethathani ngathi baba kunomuntu okubona endaweni yakho uthi uyasaba hey ngayithintela uthi uthini hawu usambe kahlehla ngakhala hey wena hey kade ngisendaweni yami lapha bakuyopheka indawo yami kathi inkosi yamakho kahlehla ngahabaleka ayibonge inkosi obange siphuma isibusiso yangezumndini ngathi bangiyalwa umuntu ngathi hey wena angazi nawe noNkulunkulu okwenzekayo ithenye indoda yakaZuma into ufanele lo uShebe ukumbona ngoba libabe dabule ethi uShebe unginika le nami ngizolimala umuntu ufanele lo ukuthi agule ahambe emhlabeni kanti mangikhuluma naye kodwa uyagula kodwa amsekhe emhlabeni ngangizike isibongo ngathi hawu kodwa into enjani lena wathi hey muzumkhalela behambe dabula indawo kaShebe we Manazaretha sasa hlani Amen. uNkulunkulu nyazezwe Amen. mina isikhathi kwakuyoshaya u1 uNkulunkulu emendaweni yakhe nina ngala lifaka inkonzo ngala wayile phesha uthukela lifaka inkonzo ngala uShebe kwela kithi ebhumbule kama ngahleza abanye bakama ngamakama
hawu sheme ngabuka ngavele ngathanda kathi sheme ubukhumbula indawo yakho Nkosi yamakhosi sengathi bafowethu indaweni nekushembe ningesihlehlisa ikhonkwane lelishaya iqaqa mbiji uthi yamle ekashembele yamle mina Nkosi yamakhosi ngumuntu onkinga kakhulu ngathi bangaze ushembe kowase kunaba umuzi ngithi ubushembe methu ngiyakha la ngabaleka ngoNkulunkulu lo bathe bangiyona mkhulu yadlalo hey wena mkhulu angazodayisa nendawo zethu abiyajikela phela amakhosi ngingathanda mina ngammola ushemba ngikhiphe emanzini ushilo uJehova wathi yimani ezindleleni ngiyadabuka ngomuntu ongenalo isiniya ngakubo nibheke buka nibuze buza emasiniyeni angazini ukuthi la wezindlela yasendulo ukuba iphi indlela elungileyo ya nize nihambe ngayo ibambe lapho mntaka mkhulu khona abayiphikisayo leyo ndlela khompyutha ngagcoda vele bemkhulu sisale thina mmantsakece awushembe le ndawo angibeka kuyona Nkosi ngangivele ngingangabazi ngoba wawuvela ushilo wathi ngizokwenza umsebenzi wakho ngiyacela ke Jehova umuntu ungikhulise ngoba lo mhlaba siphila kuona Nkosi yamakhosi kodwa inkani Nkosi ungayikhiphi yami ukuthi ngikuvikele ngifike yonke into yakho ngala ngakithi indawo kaShembe unyazi lezwe bafowethu mina ngumuntu ohamba amakhosi ayibonga Nkosi amakhosi azazokhipha indawo ngithi mathathu nikhona eNazaretha amen fumathi washo phela mathatha amakhosi asazokhipha indawo ngathi ngekhipha indawo enye indawo yathi inkosi cha ngeke ngoba kusaliwe awume kancane uShembe akangeni endaweni enembango ayibonga ufuna uqeda ulungise yonke into uyimfantshamfantsa ulungise uthi kufanele uNkulunkulu angene Jehova ayibonga sengathi bathola lenkosi singahloniphana ngoba lento ngizikhulumile uShembe wangipha emanzini afike uShembe ngigula mina akekho umuntu wangicabana wangijovayo la udokotela lava ngijove mina amen ngakhala kweziqeqe zembezi wasebuza uSontsapho ngidokotela ngathi mina ngisonta kaShembe wathi ucabanga nje ukukhala nje uShembe akusize kanti ngathi don't worry about it mina ngisiya ekhaya I'm very sorry about you udokotela okay go ngathi yes I'm go uNkulunkulu umgabaza nawe uzongabaza mawuhlala ngoNkulunkulu uyeza umhlawumbe weManazaretha ungahlali etshena ezifayo uyazi uNkulunkulu indaweni ubunika indabende kakhulu kodwa ayishiso wathi abantu ngashona ngani wakhomba lapha wathi ngashona ngani ngathi awushadi nakhala wathi kodwa uShembe ayibonga amen kugcina bani ngempela ubani uShembe hawe uNkulunkulu Shembe ingcwele wazi uNkulunkulu abantu bakubonile ngalibale bakubona nje Jehova omuhle kanti umuntu uhamba ehlehlisa ufuna indawo yakhe ngokwakhe kodwa Nkosi yamakhosi ngiyacela ngoba kwakuyena manje ufika lapha lana kakhulu izweni Manazaretha lana ngalendlela exaka ukwenza ithemba seduma leshala ngakhumbula ngathi ngaya kubabumvuku ngathi babumvuku uyayiboya lemvula ingikhumbuza ufika uNkulunkulu esikhansini wathi anehlisa umoya so yaNkulunkulu ayibonga ngaya lapha kushozi yona ukufanele le ndawo yasengilani ayibonga kodwa ke manje umfundisi uShozi indaba zekuyena wathi sisuka le bathi uzeyilungisa akanomtsayilungisa ayibonga inkosi amen okwami kunye manje kunye ngifuna into eyodwa ngoba uNkulunkulu wathi ngelilanga ngilalele wathi mangena imvuvulo
ngingena ngize ngiyophuma ngale dumisana driver amen Amen. ngiyafika entabeni zangakithi ngathi ngiyafika wathi uNkulunkulu izono siphele zonke kumaNazaretha Amen. awuthatha nyazeza uthatha Amen. ima mase ngishasa nakuhlala phansi ngifike ngikhulume kanje ngizosho kabili okwesithathu ngiyose ngiphamisana ngithi ngishaye masematendeni kuphela inkonzo ngithi ngisukume ngiyovala umnyango ngithi nonke ngivumeleni bathi sini ngathi ngivumeleni bathi khuluma ngithi thatha nyazeza uthatha ngithi lalelani ho thatha nyazeza uthatha bathi kushababili thatha nyazeza uthatha lalelani awuvala umnyango suma umfundisi wabuya wenkonzo lapho phuzwa wathi baphuma kanje ngemboba kuphumeke wathi abantu bakashebe banelungu banekhubani ngathi mina khona uzophuma sohlakana ebuhleni ayibongo Amen. ngathi njalo ngabantu nina akhombe sindisiwe la unyazi lezulu olukhona la ngathi sohlakana ebuhleni Child. ngathi inkosi imbusise athi amane amen kushuhlanya kaBhombe awu nkosi yamakhosi kephapi kodwa ngasekhaya ebonkosi ngiyasawa lapha ngobuso bokuNkulunkulu ngumntwana wakho la ungibeka khona shembe ngihlala khona noma ngaba ngikho la okwazi ukuthi ngumntwana wakho noma ngabe ngithi thatha ngiyathatha kuphela ukukhuluma babona babhabhatiswa abantu apha mina siphezulu babhabhatiswa abantu ngangikhona kwasho umzulu cishelanga uyabona wena osafuna ukusuka nesitani uzasuka ufasa kuhlela abanye ngicela ukusiza lapho uyabona ingelo uyangenisa wemanase akana wanyabona lebhuba yokuqoqa umhlaba kosamakhosi ngithema ngilapha ngane ngabona indawo engena amathempeli kapha ushebe apha amathempeli ngibone linye lengisuke le semzini khulu katha ushebe kethuke mncane futhi umncane funa soshomayela umncane hawu ngithi mina nginespeaker engidonsa amahamba engidonsa kanje sikele emotini mangifika sigekho kuvula umpompo wami angisena isikhathi sokudlala phansi emkhomazi yonke indawo ngiyophatha umgababa yonke imbumbulu yakithi ayibonge inkosi sengathi inkosi ungasikhulisela imbumbulu yakithi sibambane ngezandla ngicabanga ukuthi isini elikhona manje ngicabanga ukuthi mhlambe 30 years mangena 25 years angazi ngu28 ngu21 hey Nkosi yamakhosi ngangamfukusa ngelanga ngathi hey woza ngokuthi ithembe ngaze ngakhala elebusukila ulaphi ulaphi wathi bekhamba kwangishaya ngesmile usibali wathi awubangeli usekunake ngathi kodwa mfundisi kuhlumsiya ngaka wathi awukhuleka mphoshe ibonga Nkosi Amen. khona lo mfundisi ngangisho maNazaretha asibeni munye Amen. ake sihlangane sibe munye singasondani mina ngikwazi ukukhipha kodweni ungena imfumbathi ngiyaxoxa umfumbathi ngiyaxoxa abantu ngishaya uvale ebusuku hey nangoku umuntu manje sengizobulawa yini hey anguze uhlangezeni manje wabona umuntu wasemakhaya usho kakhulu awushembe naku zemvovo ayikwela kuthema ngivule kuzipho ngathi hawu sakhali isipho ngokuthi kaphumuye nawe ushembe hey Nkosi yamakhosi ngiyabonga Jehova ukhumbule ngoba bamkhulu nokhokho bami ukhumbule amakhosi akithi asehambile emhlabeni Nkosi le ndawo yakithi seyomele wena Jehova manje bonke abantu bathi ushembe uzofika nini ezansi bathi khona indawo
bathi bekuliwa hawu memkhulu batheke manje funa ngifike ke sokuyokhwisina kwaNkulunkulu wemanazari kuyasetshenzwa la ibongo Amen. uNkulunkulu enze emakhosini khuluma kahle nangiphamba nami ngelanga inkosi yakhe izofika ayibongo Amen. yathi izofika ebuhleni ethi mkhulu ngoba idokotela unalo lethendeni ngekuloku mina ke ngumuntu nje bantwana benkosi onyangeza Amen. ngithanda wonke umuntu Nkosi yamakhosi lenhliziyo wangipha yona ngiyayibonga ngithanda ngisho umuntu wangithanda ngazi mina ngasibonga baManazari ngathola abafowethu ngoba ngisenamfowethu angisenababa ngathola abafowethu esontweni Amen. ngiyadabukeke mangibona umuntu enza noma kanjani ngithi kodwa shembe awungene kuyena ngaphakathi senze into eyodwa amen ngiyabonga abantwana benkosi ngiyacela baba umvangele Nkosi isikhathi awungithiphisa awungibhula ngicela ukwehlela ngezansi Amen. angazi awusondele fumbani sonde phela sezolwini sondela ufuna ukulela siyabonga amanazari thengwe inkosi kuse next week Amen. so cela kumshumayeli lithe izwi lenkosi asicela umshumayeli ubaba uMjwaha wasethempeleni ezinhle esiphiko azosifundela isihlabelo 59 amen Amen. yabonga inkosi ibuthi phama bangcwele Amen. Awuzaletha In the Bankulu.